Oh, sheri uri mu kazi? Ya ndi mu kazi. Kazi kawe kabiva. Biba zitangiye. Meze neza. Meze neza. Mwana we. Akazi we byagenze neza. Byagenze neza. Ndabona kwishe. Reka bakanyishe byatari. Ndimo nohereza ibicuruzwa muri Uganda, gusa narangije kumwoherereza. Gusa nyine byari byatinze, byari byambangamiye cyane. Ya, ahandi sumeze gute? Meze neza. Ego kumbura. Ijoro twari turi kumwe koko, ubwo kano kanya urankumbuye. Ngomba kugukumbura. Oya no. Kano kanya koko. Sura umutware wanjye. Oya ariko nibyo. Ndetse ko nashatse neza. Ufite surprise? Reka genda. Oya, nta birthday yanjye mfite uyu munsi. Yeah, ntabwo ari ngombwa kuri birthday yawe. Umbera mushya buri munsi. Sheri. Noneho, kirwaganganye gatoya. Nta kibazo. Uzanira surprise. Nta kibazo. Nta kibazo pe. Ufite amatsiko? Mfite amatsiko menshi. Surprise ndashaka iyi. Okay. Surprise! Iyi ni surprise warunzaniye? Meze gute? Bakwita gute? Kevin. Okay. Nuse ni wahehe? Nyamata. Nyamata iwawe w'amata? Ariko ni murumuna wawe? Oya. Ni umukozi nkuzaniye ngakwiteho. Ajya gutekera. Urabona rero ukuntu nsigaye nzinduka. Sibyo? Yajya gutekera akakumesera. Dore umaze kunanuka ntukirya. Maze kunanuka byo kabisa. Kandi ugomba kumera neza. Oya nibyo sheri. Kuko turi mu rugo rwifashije nta kintu twabuze ku buryo wajya unanuka kubera kutarya. Ya bivuga nibyo pe. Umwereka icyumba? No. Mwereka icyumba. Mwereke buri kimwe cyose. Musobanurire. Ya nta kibazo pe. Urishimye? Ndishimye sheri. Umuri agasurprise. Kevin, ngwino njya kukwereka ahantu uzajya urara. Sibyo? Ya. Tugende. Ase sheri usubiye mu kazi? Ya, akazi karacyakomeje. Ya. Akazi kanjye gakorera mu rugo se? Ya, njye nkumbuye. Akazi kanjye gakorera mu rugo. Okay, ntakibazo ndetse akanya gato. Nta kibazo. Nta kibazo pe. Umeze gute? Wagize isoni zo kunshimira imbere y'umukozi? Oya maramushimye ariko ahantu hari hakenewe umukozi byo. Ya, kubera kano kazi kanjye. Nyine tu. Agiye kujya gutekera nk'ubu namubwiye byose namweretse. Wambwira ko agomba kuntekera agatoki? Ewana. Bambwiye hano namukuye. Ewana agazi guteka ntibateke. Nikagenda. Byanyabyo. Ya namweretse ibintu byose nawe ushobora no kumwereka. Rimwe na rimwe agiye atazi hano mu rugo kuko urabona umuntu mushyashya aba hari byinshi atazi. Sibyo? Ubwo kangutere inkuru hakiri kare ntaribagirwa. Ntari nagenda. Ndi kugenda mbone maboko arampamagaye. Reka genda. Atari ko pe mwanze kuduha kuzukuru ndambwira turamenye ntago nanze. Yakoranze. Ubwira mama wawe ko namwenye umuzukuru. Si wanze se? Naranze. Nukuri waranze. Sinari kubyara bitanteye. Kandi ari wowe wabyanze nyine. Buri munsi ko tubikora buri munsi kubera iki byaka. Ase sheri. Reka Imana itanga urubyaro. Njye ntago nabyanga. Kandi tuzajya niba dusengera. Tuzajya no kwa muganga ahubwo. Tuzajya no kwa muganga bye. Ya. Njye kuko cika rero. Oya kano kanya se? Se sheri sinari nje muri pause gusa. Kuwihuse yanze ko ari iminota nka 30. Uziko nanatinze. Saa 8 zazajya. Uziko narengeje iminota 30 kujya kuzana abakozi. Wowe kubanguke basi. Ya saa 2 ndabangeze hano. Nurenzeho n'umunota n'umwe. Wapi ndabandi hano. Ndagufitiye agasurprise nanjye. Oya, reka. Wapi. Ntabwo icyo gihe aba ari surprise. Ntabwo yaba ari surprise. Nanjye ndakwicisha amatsiko. Umva amatsiko akwica wowe. Akwice nibyo nshaka. Okay. Ndakagenda. Nta kibazo. Saa 2? Ya. Uriki?
humura ndarya ibya saa sita ibya nimugoroba turabisangiye. Ndaza ko wariye. Nta kibazo. Sibyo? Kasawa. Okay. Kazi keza. Merci. Okay. Boss. Usuri mu biki? Ndi gupyonda ahantu hose kuri rambabura byananiye nabuze ikibiriti. Hari akabutire yacu ntago ikoreshwa ibintu by'ibibiriti. Kandi ntako ndi kubona aho twagiye ukanyereka. Wewe wigenda urebe urabibona. Ntabwo Ndi mu kazi, I'm busy on my work. Ndi mu kazi. Nese waretse tukagenda ukanyereka. Wowe genda urahita ubona akabuto kariho ukandeho irahita yaka. Ndabizi ko nta kintu cyawe kiri buze gupfa mbabarira tugenda ujye. Nisi wanyu mu cyaro nako mukoresha gas? Ndi mu cyaro. Ndi mu cyaro. Bacu ntabwo ari mu cyaro. Reka genda. Ni hehe? Ariko mabuje byo afite n'ikigabo cyiza. Have se have. Boss waje tukagenda ukajya kunyereka. Mbega oya have. Uretse. We genda ubikore. Ntabwo nabishobora tugenda ujye kunyereka. Ubundi sura wahe? Bacu ni Nyamirambo. Nyamirambo. Kwambeshye cyagiye uza bwa mbere. Se urabona ndi kubwira urama baje yumva ngewe. Have. Umugore wanjye ndamukunda have. Se baraseka musengesha ngana iki? Mbabarira. Waje nk'umukozi genda ukora akazi. Nde mukozi? Wowe. Ndi umukozi imbere ya mawuje ngo ntabwo ndi umukozi imbere ya. Rero umva. Mbabarira utaneza umugore wanjye. Umugore wawe se ngo turi kumwe nawe? Araje mu kanya. Araje ariko Mbabarira ndakwiye. No genda ubikore Mbabarira please. Umva icara hariya kwanza. Icara hariya. Ndi mu kazi mbabarira wiza kunisha akazi. Zam. Ase sheri kwazi mukiye mu kazi nanone. Kazi siko kambere subizi. Bite se? Ni sawa. Meze neza. Ni sawa cyane. Nawe umeze neza. Urakeye? Merci. N'amata ziri ugakora umeze neza ndabona ibana. Thank you. Ndabona urimo neza? Reka? Ndabona ameze gute? Umva. Noneho umubiri waje, isengero kujyamo neza. Abantu bivuze ngo umukozi ari mu kazi. Umukozi wamaye kabisa ari kunyitaho neza nta kibazo. Agatoki agateka neza kabisa. Shawara upfuye pe. Nari mpfuye. Arapfuye. No kuri waragenda ku kazi banasigara hano jyenyine ngabura uko mbigenze neza. Agasengero ni wari ukikambara. Nari narakajuguye. Kaza kumuhemba none. Bamugurira iki soko? Nk'akaji. Oya. Akaji? Reka ni umwana. Nguresha karete. Akaji? Ndamuzanira. Suzamuhemba se? Nzamuhemba ariko ngomba no kumuhemba kuko ko ari kwita ku mugabo wanjye. Nawe reba. Isengero kiyambara. Wapi? None se. Yari yaransize. Kandi nanjye regura kubona. Nameze neza ariko. Ari mu kazi. So, reka rero njye mu kazi sibyo? Nta kibazo. Ariko ntuze gutinda. Ndaza kare. Turasangira saa sita. Saa sita uraza? Nta kibazo. Noneho wiyiteho. Nanjye nkora akazi. Sawa akazi keza. Ngasi wagejejwe n'iki none? Nje gukora amasuku. Hano ni madamu akora ntago wowe wemerewe kugera hano mu iki. Kandi yari yansabye ko mukorera amasuku mu cyumba agiye ku kazi. Ujye ubikora ari uko ahari ariko ngiye ntahari. Oya. Ntabwo nari kureka kubikora ndabona hadasa neza. Asundi uri Nyamirambo kabisa. Sundi mabuje yakuzanye ate? Yanzanye. Aho nkubwira ntiwumva ibyo ndi kukubwira urumva nta kibazo ufite. Ngo? Iyo nkubwira ntiwumva ibyo ndi kukubwira urumva nta kibazo ufite. Niyo nkubwira ati ntabwo nkeneye kukoropa ndi mu cyumba. Gisohoka ntabwo mba mukeneye hano mu cyumba. Reka n'undi mabuje abazi kuri bubyuke kare ukajya muri salo ugakora akazi ka online kumba uba wiryamiye. Rero njye ntabwo nari kubona mu cyumba hasa gutya ngo ngume kubyora kandi yabimbwiye. Ubu se ejo n'ejo bundi ambwiye ngo agiye kunkata kubera umwanda wanjye urumva
ibibazo bitabigiye kuri njyewe. Ese nkungu mabuja gusanze mahanga wamubwira ibiki? Kandi ariwe wabinsabye. Yabigusabye ate? Yabigusabye ko yarasiko nza kuba ntari. Kuko kana agasuzuguro nta soni. Jendi mu cyumba urimo uransanga mu cyumba. Ahubwo ça c'est pas possible. Uko ngomba kuzabwira mabuja akagukata. Akata kandi akazimba kakangije. Baburetse ahubwo nazo ndabimubwira. Bose nyirago ndi kukubangamira ariko. Uyu uri kumbangamira cyane. Ntabwo mubangamira. Jendi mu kazi ndi kuvuga n'abantu bagomba kundedonire ibintu byanjye biri majerwa. Ese ubu iyo ubyuka ukajya gukora ku kazi kawe muri salon untegekira igihe mbyukira. Ntabwo nkutegeka. Nta soni. Utanuzongera ariko. Turumvikana neza. My goodness, kuri inshuro kwihangana byanze pe. Byanze bikize. Subwo na soni ubufite ibyo nyine nyegera gutya na soni. Soni ziki. Genda. Hehe. Umva. Njya. Sohoka gira vuba. Ntabwo nsohoka. Sohoka gira vuba. Ntabwo nsohoka. Ntabwo uri kunyumva. Ibyo ndi kuvuga ntabwo uri kubyumva. Kandi wa mukobwa ntabwo kumbita na soni. Sohoka gira vuba. Ntabwo bishoboka. Urabikora ntabwo ubikora. Ntabwo nshobora kubikora. Ntabwo nshobora. Urabikora. Urabikora. Siko naso nugira abakobwa b'inyamirambo byuzuye neza gutya. Nta kuvangira. Mabuja yankoreye n'ibiki ni surprise yankoreye. Nakubwe iryo rya mabuja rinjya mu mutwe riranjagaraza mba numva sinzi ukuntu nyine muri njye mba numva ngiye kuba. Rero ntago mbikeneye njye nkorera ibyo nshaka. Kandi rutaza kubikora nabyo biraye ibindi bindi. Si pas possible. Urabikora. Njye hehe. Toka. No. Umva twumvikane. Ngiye kwica ibisebe nureba nabi namenyo ndayirya. Nturasa kubivuga ko polisi yageze aho. Ngo iki? Wamfashe ku ngufu. Ngo iki? Urabikora ntabwo ubikora. Have. Urabikora ntabwo ubikora. Uvuze ngo iki? Ndikubwiye urabikora. Uzana muri ibu. Ngo iki? Ribu gusa. Utekereza ko bigeze aho ngaho ari ribu yonyine yazo. Ngo iki? Nshaka kukwereka ko ntavangiye ndi umwana w'inyamirambo. Ntabwo byumva. Ngo iki? Urabikora ntabwo ubikora. Ntabwo mbikora. Tumvika ntabwo mbikora. Urabikora. Ntabwo mbikora. Urushya ntabwo mbikora. Ntabwo mbikora. Urabikora. Twumvikana. Ushaka amafaranga ngo amafaranga birangiye. Chaka wowe kwera cyo wabiremereje urumva ibyo ngibyo ari ibintu birenze wankorera no kuma amafaranga sindayakoresha iki kandi kubwiye ngo chaka wowe. Wigenda gwa amafaranga yose ushaka ariko mbabarira ndakwinjiza. Ndagutekereza ko naje gukora hanga aho ubuye ngewe aruka amafaranga ushaka kunshukisha ariko ngiye nyabuze. Urakora ibyo ndiko gusaba cyane ntabwo bikora. Ntabwo mbikora. Wishingikirije iki? Ntabwo mbikora. Genda gwa amafaranga turangiza. Nayo nyeneye. Mbwira ushaka yose. Nayo nshaka. Ushaka miliyoni 10. Ntazo nshaka. Mbabarira ndakwinginze. Ntabwo bishoboka. Umva ntabwo nacunye mu mugore wanjye. Ntabwo nacunye umugore wanjye. Nakwiyamye kenshi cyane ntabwo. Iyo nge nawe turi kumwe umugore wawe ntabwo tuba turi kumwe tuba twabaye babiri. Kigerageza ro mukorera mu matwi yanjye. Kumva iki? Nicyo utari kumva. Koze ibiki gihe none ko mbona basigaye barabakasa umutwe. Urabikora ntabwo bikora. Urashaka kumfata ku ngufu ariko none. Urabikora ntabwo bikora. Ntabwo mbikora. Urabikora ntabwo bikora. Ntabwo mbikora. Nongeye kuvuza induru mvuge ko mfashe ku ngufu. I found my guy, he's your producer to the hit, the music producer from Rwandan, here to introduce ISANO records. Kuri ushaka kudukorana, ushaka kudukora something great, you can reach me out anytime. Kuri njye nemera ko Afro sound is going to be the best global sound because people are vibing it, people are enjoying Afrobeat. Cyane hano mu Rwanda, abantu basigaye bakunda our music. Music is going to be international very soon, so kuri umuhanzi ufite talent ushaka kudukorana, just feel free to reach me out on ISANO records, then you can make something great. Kuri ushaka, you can reach me on my contact ariyo 07811112 big time. Yeah.